uwo umutoza w'ikipe ya Police FC Ben Musa ageze hano kuri Kigali Pele Stadium. Muramubona rwose ashyitse hano kuri stade ya Kigali Pele Stadium mu modoka nziza cyane ya Toyota, arimo araparika. Ibintu ni amahoro cyane. Iyi modoka ikurikiyeho irimo abatoza bungirije, mbonamo abarimo umutoza wungirije w'ikipe ya Police FC Jabir Mutarambirwa n'abandi bagiye batandukanye. Ben Musa entraîneur Police FC, muramubona kabisa, smartness fast, arasa neza cyane, agapantaro kagatise, ishati y'umukara, arasa neza cyane.
aba ni abatoza b'ikipe ya Al Hilal Omdurman yo mu gihugu cya Sudani basesekaye hano kuri Kigali Pele Stadium mu modoka nziza cyane n'ubundi ya Toyota. Amafaranga si icyo babuze, ibinyabiziga byo murabibona bimeze neza cyane, bameze neza kandi barasa neza, bari tayari baje guhangana n'ikipe ya Police FC kuri uyu mugoroba. Match iri saa 12. Ese uyu mukino uraza kugenda gute? Ibyo byose nibyo tutegereje kureba, turebere hamwe ngo uyu mukino uraza kurangira gute.